enala puchi je holoke mitu birlini etanichi idmismi aholakiji dargalambo ilikhichi pone jumine hamar ebabaga hungapa Manipur Churachandpur district Churachandpur subdivision mache monhoine renkai atikai bagama echala puchi jihomu machini liba curfew akaga bada ahoga monhoine renkai bombo sangai court kangbai donem samulam lan subdivision atika emama anama tarhoba chimane injata manga bajilma liba imu chigaji na lanem Churachandpur district mache district magistrate aja Darun Kumar me curfew akabada ahoga atika chimu me ene baga chicha ganem a ashu lafwai bauda nem aja alambu me la hoga maho a dungmane imu khegesi aidone ikisa tando naya bada ahoga Manipur mache ahoga toma non tribal mete mumem echala ambotaga cheirauba laiga inume festival enaoge bane kuki jo atika thangjing hill angoma itujim nane kuki students organization la prage taho kuki organization nambume latega bada ahoga Manipur mache mando impal mache chithuma mete mudukha maho mra atika emama kuki jo hamar tribe ebalambume khanega Rajiv Gandhi University mane biholo solina ba inter college youth festival akhaga chahe buni dobada ahoga Rajiv Gandhi University kokoma khagam anhu imu college alambro me ashena zona done sports tamaga ma Itanagarachi Dharanatun Government College में championship sagam bamaho tejuchi Indira Gandhi Government College में second aidone Jirochi St Claret College में third rank chigam bada ahoga tawang mache Dorji Khandu Government College में lakadanga team prando buta ketega bamaho beholo solina ba inter college youth festival ma mau kapi done iho kapi meanabro me iu emaga to tama emambega bada ahoga a festival akhandoga machini alo west mla topin etme kar heta shabane Arunachal Pradesh machi tribe ebalambo ebaga apuyali asha itu amboga jiga lando agdalada laiba maham Rajiv Gandhi University registrar Dr. M.T. Rikam done Rajiv Gandhi University acting vice chancellor professor S.K. Naik mebu adu machi chantawa wada ahoga electricity zona done tourism karuchi machi la program ejar kaso done asung yoko paure kapi project ma ajitega no cha prime minister Narendra Modi me ona Uttar Pradesh Varanasi machi medicals atikone alapra akachiha wada ahoga Prime Minister में आदो मने युहुनु एचामाची इमुकासो आयुष्मान कार्ड आजप्रहा कासो GI सर्टिफिकेट आजप्रहा एदोने अमूल बनस डायरी मानजया इमुची अकाउंट मा माउ ताहको पाउची एठो पेंगा बदा ahoga इमुची माथुई पुए एको बंदो एके यमनो एदोने कानून आचु याहागम नावगे बने RTI Act achu mache Jochu Brage Yuagala Dane Union Information Dana Broadcasting Minister Aswini Vaishnav me la hoga a muhe ho imu ke ba me asai puwe ko bando mathu ge bane government me RTI Act achu ajapambuga badane Congress leader Jairam Ramesh me lagache Arunachal Pradesh ma melo igamu Union Women Done Child Development Minister Annapurna Devi me buni a department machi ajalamro go chowagane center me aya scheme jika chinjonega athusuga muda ahoga person pakwara program ma khimbeocha Union Minister me Kradadi ne Lower Subansiri district ma baolada la hoga Central Public Sector Unit CPSU alambro me project kachi ajuga bane madoga jibambo ichua project de ajiteji nane Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu me bune tawang atikone buyolina ba hydropower
development department ke ba steering committee meeting chinga ma ho laga chida a hoga etalin atiko ezer ka sodon khin ho megawatt hydroelectric project ajite me apuali or manga bawando po hajina lane chief minister Pema Khandu mem buni Dibang Valley district anini machi disha to cha ma kanyane tar ho khin ko pau che kha che bada a hoga a meeting mane hydropower department machi staff balbo training ayuchi power project ajia PSU kapi go government में MOU ambawate owa ba maho si yomi Dibang Valley anjao Subansri donne kamne district ma holoso project ajite china late gala chipo e chahon liba kaji joga chief minister me atusu ogada ahoga e chahon tutsai mu me pongtu festival enaga maho atika chimu me kho noanga asiamo Amahaigo Ipandu Igai Banane Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik Chief Minister Pema Khandu Done Deputy Chief Minister Chona Menme La Hendagada Ahoga Ona Tawang District Mukto Atikone Arunachal Pradesh Ma BJP Ajitela Buikapo Taho Linaba Ini Enaga Mane Asiba Liga Ma Chief Minister Pema Khandu Bu Giobada La Hoga Arunachal Pradesh machi aho media mume atu tehana ishi ashigaji chi posho ne atu tehana la ne Arunachal Pradesh Publishers Broadcasters Guild mem buni Arunachal Pradesh IPR Minister ne atu dukam atacha memorandum azo hatiga bada ahoga guild me atu tehana ashiga ma advertisement ame pe aba e I done information education done communication IEC kokomane Ame fund pea acho tihana ashila ko be khapagada la hoga Papumpur district UPIAT kone bu anholina ba tadartang state level football tournament akhaga machi trophy capital complex में namsai kani zero goal mane anegane chigam bacha hai pranbabuda ne chief minister Pema Khandu में la hegada ahoga Capital Complex के बने जेंको गादी ने नबम रूपों में गोल खेलता हंगा बदा ahoga एतंसी इतमिसमी आहो अलिमाओ दबने एने अथवा के बा जिपजिगा बा